Hari mu masaha ashyira isaa saba z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatanu nibwo twageze imbere y'ubugenzuzi bw'inkiko mu Rwanda ni ku Kimihurura mu mujyi wa Kigali. Mu muhanda hari umugabo wari ufite umuba w'ibitabo ndetse n'impapuro, avuga ko byose ngo bikubiyemo akarengane yagize. N'uwitwa Ntizimira Paul akaba yavuze ko ngo yagiranye ikibazo n'umugore we nuko ngo batangirana ibibazo by'amakimbirane biza kubageza mu nkiko kugira ngo bashake divorce cyangwa se gatanya. Mu gihe ariko ngo iyi gatanya itaraboneka mu buryo bwemewe n'amategeko, ngo yaje gutungurwa no kubona umugore we afatanije n'abandi ashyira mu majwi ngo barafashe imitungo yose ndetse n'amazu bakagurisha n'ibindi bari bafite ngo akabyiyandikaho ibindi akabishyira ku bandi yishakiye, akaza no gufatanwa impapuro mpimbano. Twanaboneye kopi yazo zivuga ko ngo yatandukanye n'uyu mugabo mu mwaka wa 2017. Iyi nyandiko yashyizweho umukono n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Bwana Vuguzi Gasharire, ariko uyu mugabo dutangarije ko ngo byagiye mu rukiko basanga ni inyandiko mpimbano. Uyu muyobozi ngo aza kwakana maze ngo banishwe igifungo cy'imyaka 5 nayo ngo isubitse. Ni ibintu avuga ko ngo byajemo akarengane gakomeye kuko urukiko ngo rwaje kubyemeza, ariko ngo ntirwakurikirana ingaruka ziri inyuma yabyo kuko ngo hahise hagurishwa inzu ifite agaciro ka miliyoni zisaga 800 ndetse n'indi mitungo ngo yagiye mu buryo bw'amaherere hifashishijwe izo mpapuro mpimbano. Ku ruhande rwe yavugaga ko ngo yandikiye ubugenzuzi bw'inkiko none ngo yafashe umuba w'impapuro ndetse n'ibitabo ajya kubereka kugira ngo bamufashe mu gukemura iki kibazo kuko ngo cyajemo amanyanga menshi. Narinje hano kugera mu bugenzuzi bukuru bw'inkiko nkakurikirana dosiye nabahaye n'ikirego nabaregeye ku karengane nagize ku rubanza, aho imitungo yanjye yose yanyerejwe kandi ikanyerezwa hakoreshejwe icyemezo cy'ubutane, ikaba yaranyerejwe n'umudamu wanjye akoresha icyo cyemezo. Muri make ikibazo cyemeza yuko twatandukanye. Ikibazo ukuntu kimeze, habayemo akarengane kanini cyane ku byerekeranye n'imicire y'urubanza mu rukiko rwa TGI Nyarugenge. Rwari ku rubanza rwabaye ari inteko y'abacamanza 3 ihagarariwe na perezida w'urukiko, ariko mu mikirize y'urubanza hakaba hatarabonetsemo ubutabera na gatoya ku mpamvu z'uko hari ibyashingiweho, ariko mu by'ukuri hari ibimenyetso bigaragaza ko bitagomba gushingirwaho. Utubwiye gutyo umuntu ntiyumva ikibazo ni ikihe wari ugifitanye nande? Ikibazo nari ngifitanye nabo ndega harimo n'umudamu wanjye n'abareganwa nawo, cyane cyane uwitwa Mukeshimana Jean Bosco ari we ufite n'iyo mitungo, akaba yarabagiyeho hakoreshejwe icyangombwa cy'ubutane cy'igihimbano. Urukiko rukaba rutarigeze na rimwe rufata icyemezo cyo kugarurira iyo mitungo, kandi ko kuhagaragara ko yakorewe imitasiyo hakoreshejwe icyo cyangombwa cy'igihimbano bahimbye cyuko twatandukanye n'umudamu. Imitungo ikandikwa kuri uwo Mukeshimana Jean Bosco, bikaba rero bitumvikana ukuntu urukiko rwaba rwarabahanishije icyo cyemezo cy'ubutane bakabahanisha igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 isubitse kandi nibagarurira imitungo, kandi nanone hakaba hari ingingo z'amategeko zirengagijwe ko ibihano bahawe bidahwanye n'ibyaha bakoze. Urashaka kuvuga ko mutatandukanye? Umugore ntago turatandukana kuko nta rubanza rurabitegeko runandukanye n'umugore. Kuri iyo mpamvu rero yahimbye icyemezo cy'ubutane kugira ngo abashe kugurisha iyo mitungo n'amafaranga menshi cyane yandi yanyerejwe akayashyira kuri konte ze, akashyira no kuri konte y'umwana twabyaranye, ariko urukiko rukaba rutarigeze rubiha agaciro kandi twararugaragaririje ibimenyetso bihagije, ahubwo urukiko rukigiza nkana rukavuga yuko ngo nta kigaragaza ko ayo mafaranga ari ku makonte yabo ngo yari ayabo. Amafaranga ngana iki usanga ari iki kibyihishe inyuma? Amafaranga ni menshi kuko ni miliyari 1 na miliyoni 100, kandi ku kibyihishe inyuma ni uko mbibona haba hari igitangwa kugira ngo urukiko rwirengagize gutanga ubutabera bunoze. Uwo muba w'impapuro hano ni ukuvuga iki? Uyu muba w'impapuro ni ibimenyetso byinshi byashatswe na RIB n'ubugenzacyaha, ariko urukiko rukaba rutarabigendeyeho mu guca urubanza. Nkaba nariyambaje ubugenzuzi bukuru bw'inkiko, nkaba narimbazaniye ibimenyetso kugira ngo barebe imikirize y'urwo rubanza ko itari kwiye gukizwa kuriya hagendewe no kumenyetso mfite. Aha twifuje kumenya icyifuzo cye maze adusubiza muri ubu buryo. Icyo nifuza nuko ubugenzuzi bukuru bw'inkiko bwagenzura urubanza rwaciwe, rukagenzura n'ibimenyetso byari bigize urwo rubanza biri muri system,
rukareba koko nimba koko hari hakwiwe kuvugwa yuko umuntu wanditsweho ibintu wari ufite kampani yajeho ibintu kuva mu Bushinwa, urukiko rwari rukwiye kuvuga yuko ari serivisi yahaye uwo mudamu wanjye bakabishoza mu buryo bunoze. Byari bifite agaciro kangana iki? Ibyo bicuruzwa byari bifite agaciro kaba hafi miliyoni 450. Nibyo byiswe serivisi, ariko ubundi mu by'ukuri uwo nguwo witwa ko yatije kampani ibyo bicuruzwa bikazwaho, we avuga impamvu zabyo, akavuga yuko yasabwe n'umudamu wanjye kugira ngo amutize kampani, ibicuruzwa bize kuri kampani ye, amubwira ko ari muri divorce, ashaka gukora divorce n'umugabo ngo batazabigabana. Ni kenshi usanga bamwe mu baturage batandukanye batanyurwa n'ibyemezo biba byafashwe n'inkiko zitandukanye, bakavuga ko ngo haba hari ikibyihishe inyuma, icyo bamwe badatinya kugereranya na ruswa. Gusa twifuje kumenya impamvu atajuriye, ariko dutangariza ko ngo yajuririye iki cyemezo. Narajuriye, ariko ubujurire bwanjye buri muri haute cour, ariko ku mikirize y'urubanza rwa mbere muri TGI nkaba narandikiye ubugenzuzi bukuru bw'inkiko mbugaragariza imikirize y'urwo rubanza muri TGI ko itabaye imikirize myiza itanga ubutabera bunoze. Gusa ahubwo ngo ikibabaje ni ibindi bihombo byajemo inyuma byanatumye ngo hatishyurwa inguzanyo za banke bari barafashe. Celestin Ntawirusha Amaboko, i Kigali.